Ogoro bunge buthongi murithiri wa Meru TV kagita gao gutariria maratu ko bangirite kiri metha yetu ya ndeto na nkirigagira manutindite bwega umenyeri ni bwa mwene Nyamurungu na gitio kinene mbitigiria kuwate ogeni kiri maratu kubanganiretie ogoro bwa imunthi bambitaga ni Faminas wa Kimathi ende mama imotwikirite urito kiri ndeto chia Meru TV ogoro. Minister wa ugima kaunti ya Meru kuromba koti na thirikari nene kunyithia miri ira itundanirite mocareni cia Meru. Nitwethirite as the government na department ya health twina thina ya congestion ya miri mingi ndene ya mochari cietu. MCA wa Igembe East kuwa kuri na bata ya MCA kunenkero kigina kia ward fund. Kintu kitumite MCA baronga makindete kato kwenda oni mbumete ndene Igembe East ward nkumenya njira ni thukio ntongo yo na koreka tu kwenda kumimbi Igembe East ward ya tengro milioni yana kana nkiwa milioni yeko misenjera mbe mbori ntundu ya antu ina njire ko kwenda beja. Akariba dharaka kutheta ni mutaratara wa CBC bakiuga nwambirite kubarema nitukunyereka mono no tubakithoma kiga CBC igekwinyeri antu moro tani omwana wakwa atiripotete no ntubwa mbere uniform nyai no tugwetwa. Ibwega murithiri wa Meru TV ndeto chietu ikamberia kagitani gaka Twambirie na ikonenie na kari banarantere chetigania East na arabethire tubena nkatho imbinge kumania na mujumbe wago na wamporo wa bori nontu wakuinambere kwigwa kingi ya kari kaniro kago atema kathuga gatuniaga ni kunenkanirwa kagita kara abaromba gakura na thie nambere kwa kibera kabathondekera barabara mama mikinduri rende ethiritwa kimithondeka na gutwika barabara ya iguru kabisa na arakari baba bethiritwe bagicokia nkatho cio kuma na mujumbe uyu nontu mirandi ya uthina mbere rethiritwe akina mbere kwigua akionega kurutha ntere ino. Mwandiki wetu wa ndeto Adams Muturi wa The Ranger niwe winacio. Meri etano akinyuma kura kumba kwithirikira ngombo bongo ya jwambu katiganisti mporo burina tete na mbere kwithira kure mawira na mbere kwithira gekira kariba gishukumbu geke itakaramba kwithira kibaromba kura barabara kadumbire chombere kwithiriki kwa mokuma mporo buri kuritirito yotene mwake no gire 17 na ndi mporo burina idharadhari che kumba kwithira getira barabara kumba kwithira gechokanero ringi ntukwerwa re contractor anenkiri barabara kuma mikindro eta meathene na mbere che motora kumba kwithira kemekira lami orera karibara boku chumire tena mbere na kwithira bakiurirwa barabara bombete kwithira bekathiri mubunge shumbuka tiganisti mporo abori oraba wite barabara ni thirite getwe kinyamara kinene kuma mporo abori ari guchindo mwake no ngirile 17 hinde barua bena yake no ntu mporo abori na rikete kumba kwithira gichoka mubunge wa oringi orera barabara yambirite kumba kwithira gikiro lami bombere ne ushokia nkatho no ntu bathirikari yetu ya mheshimiwa mporo onto abori no ntu barabara ye meathene kenjai mwanka mikindori arombere kipindi kio uhuru na noe MP ombere kuretera uhuru wa kira frondi kwena teri muno na igwe ya barabara eu au metene tore kuringa kura bobo etoringira kabe barabara eu eronga mame yake 5 na kuunende nyuma ya ushokia mporo wetu ringi itukona maendeleo ya kuambiriria na ntuko inkai kana meri 4 aretene barabara ei turete thine nyingi muno no ntuko urirwa kukaura ke barabara ei itaikala kinto na byo shokere murungu nkatho no ntuturo ushokia mporo nyume maciara yawe ya kwambiriria kuonekana nyume meri emikai na inkone ende barabara yetu rware wekirwa rami thinera twari ya tutemire ringi nende mpuru muyumbe wetu ari kuo thai mpuru aburi utongoria bu ibukubwa iyo mendelo tukona na barabara ine thai itechoka kewekirwa lami woni nkawibwa muno ke mpuru aburi na baba muthurire uma murungu batongoria mporo aburi aika ikomea ke mingi na no mwanka mwaza yutongoria bubureo ake akunena nene ankuruki yau tawirwe twetiganie mekindori itocokeria mheshimiwa wetu mporo aburi katho no ntupala miera orete na thaito umeona itowiretwe muno kamurungu amutharime na itwithirite tukacitwe muno mantu ne barabara lakini kumarira barabara lonjiro ni Ruto aiso akura sa president
bala onjibena mpuru aburi eso ampura kura CMP bale osindwa otwika MP otiania isi ya kutwika ate mpuru ate ona kura nguma ka bea mwangatha yukuru barabara u ne alwamire lakini toso yankatho no murungu ari utethia mpuru nkuma barabara yake wita soa bagita na mbere kwaria karibabo wite barabara yako mba kwithireki ya utethi bonene kiribo ola bwite bena wirigiro mindo yako mba kwithireki ita mauri na biashara yako mba kwithireki ukira nterei barabara ni utethi watiri barabara ni utethi bakuma mikinduri biashara kaingia nage ni bakeya ni oto naira a biashara pakainga ingia nkuluki na nyabatu tuli atori tuketha ito faindika na barabara ene nonto muntu aeka into bia kinya kantie ya barabara ene akona mbeca na itethie kinya ke biashara ndene mikindori kombo okura na kinya skuru tukomba kona njira cia wetana skuru na ngari tena metaro kuito cokeria mheshimiwa wetu nkatho muno mbendi tababra nditangwe bonda bonda mikindori kenjae na thai tukuruka nontu barabara ikwasa wasawa ko uthia buru karibaba mbicha kwithia kiwiba kwatana na itaria mporo abori kumba kwithia kithama kuma kira azimio na kwatana na thirikari William Samoei Ruto oraba weteri ni italiri nene kira karibatikanisti nontu ba na wetiko kumba kwithia kiwatira wetina mbere kuma kira thirikari William Samoei Ruto miaka etano ethira turare twikuimba kwa ciako ana wira ke akurita twana twaga ciako tiania turatware twikuimba ciako ndembere ankwenda mwiri boya nontu ciako itukona ne kuthira tukwambire kuruiro boya barabara mbere ra tona echoka ya urite miaka 10 mithiru kuma ya kuingwa are kuya na tumatha twawe arachunwa arochunwa turatiwa turaimbaga ciako ende na otonki tukuiboya ya murungu amutharime mheshimiwa wetu mporo wa bori ntochokia nkatho buruba na mheshimiwa Ruto nonto bo meri ena ochoka ngwene na kombo twikira kabala ka etulami tukwanga ina mutharime na mwainto binge bibinge etana mbere otoritera ngwe ngo na itukuwatanira na thirikari ra ainio Ruto na itomura nyibwa no muntu mume ararombete kurarete arete sendi ya Azimio lakini kurekio to nyonto bo interest chatiania na umerekera Azimio araguma keunda na watanira thirikari re kurutangwene kenda mwananchi otiania aomba kona kiekie mete na mbere na wisho mye iboya no toboko watanira thirikari Ruto ira thirikari nere kuturitira ngwe ya wananchi ba Kenya thai nekenda maendeleo yara yangi yonthe ya witajika tukethira tuiona na njira ira batirite na nkimucokaria nkatho nontu twamuringira ekire Azimio utala thaya ithirikari ni muntu umwe nontu bwetu tukaria antu batigania east akumatiani mbechanda msimoturia wathirinja nama hati tugia gitumi muno kagitakara tongoria bathungira ngugeni ikurutira kari ngugi kagitakara bakwingia mawirane maraba bekire kagitakara babaromba kura ni ture kuonaniria ati atongoria baba baena urutingoge ndeni yago tukerekana na riboti ino katurithirie kungi na ku nara munini wa governor county ya Meru na nawe ethagore wa minister wa mantu makone na ugima county ni no mutuma mteithinkia na ethirite akiromba koti amwe na thirikari nene gutigira ati kuwatanira amwe kaingo kuona ati bimba kana mere iraetundanirite cibitari ni Meru muno cibitari ya Meru level 5 kuina mbere kwithirwa ikinyithanyithagwa tanjira emwe ya gutigira ati kwina kanya kinya gakwiga mere yenge mwandiki wetu wa Ndeto Murithi waba hena riboti ino na njira enkinyaniriku netwethirite as the government na department ya health twina thina ya congestion ya mere mingi ndene ya mochari chietu Meru General Hospital level 5 yena mere around 310 Nyambene ira ye number 2 yena mere around 270 kankwenda ku report narua ati thineu ne thiri kana ne reduce na big percentage nonto sibitari yetu ya Nyambene irari na mere 270 na merera mingi ire yukaswa nau barabarene mere ya accidents mere ya case ira antoboro eri barabarene kana iginyamechie alafu antobao bakare akobejira but kiumia kithiru mere 190 ya kuma mochari ya Nyambene level 4 hospital
ni ete disposed itugucokeria court cietu nkatho na kinya other actors ba public health police parabe bareta miriji itubacokeria nkatho nontu bwa to support bakayukia fingerprint na tutoka apply through the legal department ya Meru County Government nikenda twewa orders cia ku dispose mireu kuringana na ura sheria ikuga kou mochari yetu ya Nyambene level 4 hospital itena congestion irerario na mbedele kuromba court chietu rira twa request for the disposal ya mirera etenene itukuromba by be available for us nikenda tutikethire cibitari cietu ciena mire mingi na tucoke tuwe kuma government ya mama yekwe ya in power nitwethirite twina good services in our hospitals aritingoge beto neto bamenyera bwega neto bare ya mechara promptly mweri jo athira na tuwe kuma tuwe kwambiria kwa na good services na aritingoge beto bawiretwe na kinya twekera ndawa cibitari cietu other counties ciambiriria ko flow antobao kwe yandene ya cibitari cietu so part of mirera twene ondene ya mochari cietu tiba Meru County for example ya Nyambene kwina antoba kuma Isiolo kwina antoba kuma Tharaka Nithi kwina antoba kuma Kitui and iyo manjabu twena yondene ya Meru ko manto ya mega no yethaira kinyayo yena disadvantages twegera cibitari ndawa antobake ya kinyabate ba Meru but they are all Kenyans and we are here to serve them buruna wendo bubwinge na with all the tukithiata ura sherie MCA Wegembe East Murithi Muteria no nethiretwo akibumeria na kugate kwina bata ya ma MCA kunengero kigina ke ward fund kengotira ati bokinyithaniria manifesto ira bathia na mbere kubakiraga akarika gitakaraba baromba kura ikagitani kara MCA uyu ethiretwo gicokeria nkatho munini wa mutongora mugongo Rigathi Gachagua no tubakurutha micemeno kathumba na tongore ba county ya Meru tanjire mwe oshwa ntaira ya thiri county ni ino kagitani waku nethiretwo akiromba sheri kagitaka ana bachokete machukuru utigira ati bakuthina mbere kwa bakibachokagie bonthema kuona gutienu omwe urathina mbere kwigua gitio wa muji mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri wa Nkonja nawe na ripoti ino bengi ndene Meru County bena matarajio maingi na expectations nyingi na ntupa kutorongwe mashinani kienda kuo ndendo put man to clear kuna negotiations kuendelea na ntupa ngwata no te mtu tendete ngwata no ntu Kiswahili kiwa moja ni nguvu tengani udhaifu and then Meru County te mtu tokoma montera la between batu MCAs na governor katu kinyete almost ngwata nero ngwete ke deputy president Gachagua to musokre nkatho no ntu noro agreement ya mwankiyo ari yakana kwa tuke utumia kwa rui muntu ivivi na kwa tuika deputy president no ntu no kingpin wa Mount Kenya no kaingilia kenda tumba kuona Meru ikuona maendeleo ni MCA Wegembe East Ward Murithi Muteria rira akua kwina bata MCA kuritangwe matorene no ntoni baba kumenya narangwe ikwendekana na kinyakiriwe ni bwambasare no baba kumenya ana barabare matorene rira akua akaribe na wiriro bunene kuritorongwe mashinani ni ma MCAs okaitene karaso ketenkatho kiremonini wa rais Rigathi Gachagua no ntopo ciumia kuria thiri kenda akariba Meru bona wetina mbere kintu kitumite MCA baronga makindete kato kwenda oni mbumete ndene Wegembe East Ward nkumenya njira ni thukio ntongo uyu na koreka tu kwenda kumimbi Wegembe East Ward ya tengro milioni yana kena nkiwa milioni ikumisha njira mbe mbori ntundu ya antu ina njira ko kwenda beja nkemenya milioni 5 cia ambasare menyote mwana nto form 1 ya thayu ketha kandi ambasare antu bonde na ambasare kwa soka ndesku cia kwa 5 ana bosoka mbecha kuto that we patient abogona yake MCA basiendete sana kato kwenda babue nyuma ene muno manto ya buka tuthire nyanthenge watu thira nthenge na ntubuka benefit na manto ya tambere lakini tukiagolo tuakira manto agithoka site nkoroki na bra tukwenda kwira antu ntungotike Meru rua sana by next week kwenda kwena ngwatano agera tumba kumenya buto mbotethia na ba na kuorira ana ba form 1 botonya skuru Muteria na kuromba ana bakeya komia ciari mitwe na kabaita skuru ira musiari akombana nayo kenda kwa advice point you untubombere oya gotha kuna mwana wabo class 8 skuru la mwana etiro the day school ngenda kuromba ana bakeya kwa asiari stress tafadhali
onto desku yondera no ito mwana eta university bibi kende kana ke determination na urutania kwa kuwe muruto no ntwari mbaraba ndeke thirikari baraba mangwa high school baraba lenana baraba bureru no be nthambiro no be ntwe no be ndere kuwara mwana eto tafadhali wegra museri pressure akwa au tio to makona mtogora fee one ita skuru eu murungu no agodharime museri akona into maybe you go for a transfer na muthia kuromba arimi bakiendekera bakethete miundeneo na niba wati weka kenda batike kwanga ikone mpara ya kiaramu taima ore into oya kwa dhano nombra kura mikembo 10 kana mikembo 15 empempe kana mngau ukamatoka kwendia nondoge akwende no washiruyo imbiana bakare ibu kwenda kwenkarija ntokera muntu arakire neke nchukune bwana manto yakabwa report ra Meru TV kume Gembe East 1 beta Mukiri Onkonja. Solution Afya Cover ni ugitiri bukinyanite na bwako ne bubuko jwaku ni utungata bwa chibitari bora ni bwa ateja kana amemba ba Solution Circle ugitiri bu boreja no gukurukira mutaratara jwa ureti bwa utungata Kenya yonde inya ni burunga maira ekrobari to kana rewa konanwa na mutino Solution Afya Cover bari lungurwa Jubilee Health Insurance Limited aleto jana ga utungata bwa mithemba ije comprehensive cover, affordable health cover, provision to add household members to the policy, simplified onboarding process, covers newly diagnosed chronic conditions and inpatient, expensive cover for pre-existing and chronic conditions including HIV/AIDS and cancer treatment, inbuilt COVID-19 cover for inpatient, inbuilt maternity cover, and last expensive benefits. Kumenya manju nkurukitu ringezi mungu kurukera 0728787972 kana 0734321924 kana uturiungire Meru Molim Plaza barabara ni agakoromone kana kirindu wangi chetu chionde irire akwinagwe nombe nyoto andikira gukurukira email info@solutionscircle.com website yetu nayo ni www.solutionscircle.co.ke. Solution Circle, your ultimate financial partner. Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ne kwerutaniria na kwenenkanira kirio. Meru TV tugukinya engo kuwatanira na gukiria biashara yaku mbitigiria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini engo tumenya mainge na tuina mbere kwa tukirutanagiria gukiria yo kiri mubango wa tubaitithani owatanite nani Faminas Wakimathi ake aga kwa Meru TV. Oduna kiatho kia mbathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukurubwa miaka 12 kwinama. Meru TV tureje ni onto bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko jatiga kuruki 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba ije 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya.
Uri musiari na nukuri naomba wike mwana waku sukuru enjega. Chogoria Milimani Academy turi aja ni untubu waku. Chogoria Milimani Academy ni sukuru ira izikene na gukorokia ana na nkoroki godibia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. Alvin George Muremi. I scored 412, being the top scorer here at Chogoria Milimani. My name is Charlotte Ruth Kinya. I got 405 marks. Inatuanya to anaba play group PP1 na PP2 grade 1, 2 na 3. Kire boda story natuanya to anaba kuma grade 2 mwanka grade 8. Ukenda kungotina mwana waku tuanya toto turiongire obisines yetu mtukose kiume kuma Jumatatu mwanka Juma. Kwambire thaiga tucharo kire mwanka thakenda cia muthenya. My name is Cyprian July. I'm the head teacher Chogoria Milimani. Let me say that as a school, we are very, very happy for this here results. Yeah, I'm Mrs. Ndega, the director of the school. Tunaomba tena that those parents with children who are grade 3 to 8 can bring their children to school here. Turi barabara ni alami kilomita 2.5 yake kumangeti ya Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumenya ntato nkoroki turiongera dimo gukurukira 0724686799 kana 0100485152 kana oturiongera kire website yetu area ni www.cma.ac.ke kana otutumire email kere chogoriamilimani@yahoo.com. Turetere kana gaku tukamenyithie kiroto giako na tukombithie gugikinyaniria. Welcome to Chogoria Milimani Academy. Chogoria Milimani Academy, hiking to excellence. Tugocokera kairi muraithiria wa Meru TV tuinambere kwigwe tukendereaga na ndeto cia Meru TV ugoro na tukithirikiria tuthimwanka ntere cia Tharaka na ara akari aciari bethire tubakithi na mbere kwigua bakibumagiri na gutariria ati bo bakuremwa ni mutatara wa kithomo wa CBC na gitumi kinene inara aciari baba baugite imumirigo na mantu marama we kana intobira bawetwa kiri mutatara uyu wa CBC muno bagitariria ati ana kana mamuma mashukuru kinyama tina alimu bakugana kainge barerwa kinya batumithirie ana itebia ukarira bakimakaga ana boka kwewe utire na mutatara uyu wa CBC imbi bagikarira bathi class 7 mwandiki wetu wa ndeto Ndagara Waiguna hena riboti ino nitukunyereka mono no tubakithoma kiga CBC igekunyeiria ntumoro tanio mwana gwakwa tiripotete no ntubwa mbere uniform nyai no tugwitwa i very expensive na mauku mama kwendekana mainto mainge mama tugwitwa mainto mainge mono Although challenge yone nene mono nontu kinya twethire kinya nguo cia cukuru tukona ciina goro mono na inya mono gatuma kinya tukaremwa kinya tutakorea busy complete nontu ba nguo ra ciina goro into bia cukuru bia na goro mono baba na aciari kuma ntere cia Tharaka bakiruta kugebwa gukorana na grade 7 kana junior secondary school ara kumane na githomo kinto nkabo bigitwa aciari bagitigwa na biore bitema chokio itokwirwa tuthi na deski kiuria kiankuria na tai kira chieku no ntu kirari na kira 7 gatuge kira 7 irathiete ku na twakera thamwa ka deski no ira batumagira ciathire ata muciari at times na utwika confused no to atikwera wa ikaranya ata no to bakire wale bakathi secondary ra bathurite lakini ta yatwika ya karogu inde batikomya fiti yayo kethira na tabakaranga bamuba kuria kethira na baibo twakuraraga bangi bo twakwinukaga so kwina Chinese kwina confusion at least ro gachiri batakwiba utaokiro mono na biodi bya bakole bimwe tutikumya ko bachokete no ntubando
ngaitire ni tukuru twika very much clear. Aciari baba kiugiba kurukira Kenya mari kwithira bambuthorira bate bangite akiratimika gutumira budget rari mutaratarani wa uniform ni obiche kibarema tende to mbuthorira tora tuthi cukuru twathi cukuru twerwanga tuye tariki gana ona tariki thate tuye na mtu na mbeca cionthe iri kwendekana cia uniform koguo tutire bangite tigo nontu gwa kwirigirite gutumira 5,000 ucoke gwiro ritumia 10,000 no tikwina cio tikwona challenge ndito muno ano komya ntwa katurari tutuika stable bwega nontu bakuringa na alire ario tuma uniform machenjwa yetu red ontunya mweri timothiru twapewa uniform within kiumia kimwe kikuruku iro twerirwo uniform cio cenjiwa ciana kou aciari tukurukira yani twina challenge iromba ria aciari baba irio riri rotero tharaka tende ogwithio bitie mbura tiagana koguo kwina ukame mono mindani yetu tigintu twinakio na itukuromba turaithirwe nontu tutiona mbeca cia gucokia na bucukuru nontu very expensive urire tutangite mono ntiona either uniform ya kuchinjia nkuromba thirikari no atuthomithiria guturi amona gwaciari abakiuga batina mbeca bomba kugura uniform amona kuria bichi kinyamara kira kingi kirio kiriga kwa garimu amona maukuma kuthomithia kithomo giki tutigwa fondi guchenche uniform gwana maukumo ngwa tutigwa fondi kumagura arutambia ku atithome na inu baina cio kana wana ithomo bibyo ngwa bibyo CBC talimu baingi bakubimenya niko bakwenda inya kwigwa kwina alimu batirinitwe Gata challenge tu ni onto tiena mauku tukia disibuku no le mwere kumba ko mea kwandu ana bara to maybe oyo ngoba ka thomithwa ne ka thomithanga ngwata so nkoromba thirikari umbe ko kurora bambo imono nikenda bomba kuturetera mauku mama kwendekana nikenda na bana wabatira yoti wa nyuma bobangi bakiumba kwenderea reporter Meru TV kuma gechiga mbunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi rietu itegera waiguna ibwega ndagara wegona nontu boriboti inu na njira enkinyaniriku na nkirithagiria mitamboni yakwa ndeona ntubanara nterechia bamwe banterechia tigania East bariaga baikathaga mujumbe uyu wao muno nontu bwa kuthina mbere kwakionekana kurutha mirandi ya uthina mbere waliuga mheshimiwa nethirite wakithina mbere kwakirutanagiria gutigira ati maendeleo imakuonekana ara nkatha yake irathie na mbere kwigua ikioneka gutethia mijira kinyeta kwibumba intomwire kuina mbere kwigitu kinyagira ga studio kumanterera lakini bwamana ati utongoria bwega bwonekanaga kagita kara mutongoria akuingia wirane bwake burathie na mbere kwigua kiga kagita kara arombaga kura twakinya muthiago mana tukubanga banganitie ugorobwa emunthi wewe kwenda kwa mwene Nyamurungu kagita atekura tukawatanira na umwe watongoria ba kaunti ya Meru tukina mbere kwa tukiaragire mantu maingi kathumba mario mantu makoena siasa na kinya uthina mbere bwa kaunti ino thaithatu twacokera na ndeto cia Meru TV ugorokaire utikathiore mutambo kana utikaumomekere TV ni ukawethere bambitaga ni Faminas wa Kimathi.